Nkosi siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasonda usigcina umalusi siyamazi siyahamba ngokukholwa simlandela umalusi ngazidinwa izimvana uzithwala ezikhona siyahamba ngokukholwa thina siyalizwa izwi lakhe uyasonda usigcina umalusi siyahamba ngokukholwa siyalizwa Jesu umalusi siyamazi Babe wethu longcwele egameni la Jesu sibuke wena Nkosi lusito lwethu luvela lapho Nkosi kuwe ungakhanyisa buso bakho indlela iyakhanya kubese kuyasa kufana nemini. Glory to Jesus. Ihlane likhahlele njengerose. Glory to Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele lotsite asigijime sibuke wena. Dinengi tintho letenteke emaceleni letifuna kutsatsa iattention. Siyathandaza uNkulunkulu wethu longcwele emehlo ethu angesuki kuJesu Kristu longumqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Sitinikela kuwe ke Nkosi entsambama sibambe ngesandla usuhole ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Sithathe lelithuba sibabingelele bazalwane bonke ngetigaba egameni la Jesu. Siyanivusela nonke bazalwane egameni la Jesu. Sincestele bakaNkambule, sincestele nelibandla esikhatsini mhlambe lesifana nalesi lesesivelile. Ngegama lika Jesu siyavala umnyango wekufa. Noma awuvulwe yini siyawuvala ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu siyawuvala. Ngegama lika Jesu siyawuvala. NakuNkulunkulu siyacela ukuthi noma ngabe kukhona lokuvela ngakuye ake akubambe ngegama lika Jesu siyacela. Glory to Jesus. Uma ke kuvela emadimonini siyakujikisa ngegama lika Jesu. Sithakume noma kuvela kunature natural kwekuthi vele kumele sife siyakumisa sesingcwabe kakhulu. Ayibongwe inkosi.
Siyabethemba uNkulunkulu wasezulwini asendele umusa akhanyise ebuso bakhe etikwe bazalwane bonke kuze bangefikelwa kwesaba neluvalo. Igama la Jesu ke alibongwe. Uma akhona lonemthandazo lovumelana nalama declaration athandaze kafishane sichubeke nelive. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. You are holy. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, are holy. you are holy. Encwadzini ya-Isaiah 59 verse 1 and 2. Encwadzini ya 1 John chapter 1 verse 9 and 10. Incwadi ya-Isaiah 59 verse 1 and 2. Incwadi ya 1 John chapter 1 verse 9 and 10.
Siswati. Nembala ingalo yasimakathe ayiyimfisha kangangokuthi ingete yasinzisa. Nendlebe yakhe ayisiyo sihulu ukuthi ingete yeva. Kodwa tiphambuko tenu tinehlukanisile naNkulunkulu wenu. Tono tenu ti busithile buso bakhe kini kuze angeti kuniva. 1 John 1:9-10. Kodwa nasitivuma tono tetfu, Nkulunkulu wethembekile futhi ulungile, utasithethelela tono tetfu, abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Verse 10. Nasithi asikoni, simenda loqalemanga, nelivi lakhe alikho kithi. Amen. Inkosi ibusise kufundwa kwelivi layo. Ibandla lithi amen. Siyabonga bazalwane, enhlitweni yami kubekwe lendzaba lela ku Isaiah 59. Ligama la Jesu alibonga. Inkosi ivete lendzaba yayiveta ngendlela tsite kwekuthi emandla aNkulunkulu kuletinsuku tekugcina manengi kakhulu ekwenta timangaliso netibonakaliso. Kepha ke uNkulunkulu wasuveta lokuthi kukhona tintfo letitihibe letenta kwekuthi lamandla uNkulunkulu lawavulele angetabonakala etimphilweni tethu. La sifundza khona Isaiah umprofeti le umlando ngaye uthi abe ngilomunye lotalwa endlini yasebukhosini naye waba khona ngesikhathi senkosi Uziya. Uma ufundza lekuqaleni uthi ngalesikhathi ifa lenkosi Uziya lebe isihlobo sakhe njengemuntu wasebukhosini, uthi emehlo akhe ambona uNkulunkulu. Unengela kubhala ko Isaiah akubhala alandzisa ngaJesu. Kuningi lakubhalako futhi Isaiah alandzisa nangetikhatsi tekugcina. La sifundza khona sifundza la uNkulunkulu akhuluma nesive sakhe saka Israel kwekuthi kunetintfo lababona ngathi uNkulunkulu akabendeli tona, kunetintfo labatithandazelako babona ngathi uNkulunkulu akabeva. Waseke uthumela lo mprofeti Isaya kuthi akaprofete akhulume kulesive saka Israel ukuthi sandla sasimakadze asikafinyetwa kusinzisa, nendlebe yasimakadze ayikakavaleki kwekuthi ngete yeva imithandazo. Glory to Jesus. Ungathi uphendula inkulumo lethi aphi lamandla aNkulunkulu lesifundze ngawe eBhayibhelini. Tiphi letibonakaliso taNkulunkulu lesifundze ngato eBhayibhelini. Kuphi lokusebenta kwasimakadze lesive ngako encwadzini yezenzo. Uthi ke hayi isandla sami solo sikhona asikakafinyetwa ngumuntu ukuthi singete senda tibonakaliso. Ligama la Jesu ke alibonga. Nendlebe yasimakadze ayikakavaleki ukuthi
ingete yeva bantwana bakhe mabakhala. Verse number 2 uveta the predicament lena lebe bala ikhathi kuyo lebe ibangela ukuthi sandla singabonakala. Glory to Jesus. Uthi ke kodwa lesingisi lithi but ungathi kuthiwa the problem is your iniquities. Kuthiwa but your iniquities have separated you from God. Ligama la Jesu alibonga. Your sins have hid his face. So no sine potential yekwenta uNkulunkulu angakuboni. Athi uNkulunkulu ubuke ngalanga kuwe kubonakale sono angabasakubona. Noma uyakhala ungede wevakala. Hayi ngoba uNkulunkulu asanga seva inetindlebeni noma esandla sakhe sifinyetiwe kepha sono sakhalibonza sibuye sisithe buso basimakadze ekutheni abheke ngakithi. Kuthiwa lesono lesikwendako futhi senda uNkulunkulu angede eva. Ligama la Jesu ke alibonga. Sono senda uNkulunkulu angede eva. Sibethe siyakhala uNkulunkulu angeva. Lenzaba le bazalwane yayingabhalelwa emahedeni. Yayibhalelwa abantu labafundziswe ngemithetho kaNkulunkulu ngoba Israel ku Old Testament usithundi selibandla. Kusho ukuthi lenkulumo yayikhulunywa nebantu lababantwana phela vele basekhaya. Uthi uNkulunkulu kulabantu abakhe abantu abami sandla sami asikafinyetwa kunendela umusa sende tibonakaliso letimangaliso. Nendlebe yami bantu abami ayikavaleki ukuthi ngede yaniva. Kepha inkinga lesizulu lengiliphethe lithi kodwa ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe ukuba angezwa. Uma sesibantwana bakaNkulunkulu in your personal prayer ngiko Jesu athi mawuthandaza ubovale eminyango uvale utivale lekulusini uthandaze ushiso ukuthi when you pray in your closet utawukhona ukuthi uqale ngekuvuma tono. Ligama la Jesu alibonga. Ngobe umuntu wamzindlela nje kabi sowonile. Umuntu nje wamhleba kulomunye sewonile. Kukhona lokuhleba kuhleba kunye nje kuhleba. Kodwa ngifuna lokuthi kukhona lokuthi uhlebe ugcine ungasaboni noma uyahleba noma uyakhuluma. Sengisho ukuthi kwaba into lejwayeleke ngendlela ukuthi vele awusana nkinga kuthe loluvalo lokuthi sengikhuluma ngemuntu and then ngiyikhulumako ngeke ngiyikhulume makakhona ngoba kuhleba ngilokuthi ukhuluma inkulumo longeke uyikhulume makakhona. But mangabe ukhuluma inkulumo longayimela noma khona lo muntu awuhlebi. Kepha kufuna ukuthi ube nesibindi sekuthi ungayibeka njengoba uyibekile kube bede lokufihlayo awuhlebi ke lapho. Ligama la Jesu alibonga.
kube khona kungaxoleli ube nebantu longabaxoleli noma basekhaya noma bakwentani noma bakudlisela ngetinkomo ngoba mawulimile nami nje bafaka tinkomo angavuni njengendlela ebekufanele ngivule ngayo kodwa nje angibabambelanga amacubu batendela bona batawubonana naNkulunkulu angifuni nje kungena emkhathini wabona uNkulunkulu nami ngifuna ukubheka uNkulunkulu naNkulunkulu abheke ngakibo ngisho lokuthi bazange ngisho ukuthi ngiyabanikela kuNkulunkulu ukuthi abende njeyana ngisho ukuthi phela uNkulunkulu uthi impindezelo yakhe akafuni ukusikhandla sesilwane bantu ngoba kukhona ukuthi tinto tendeke labana balimako bayati kuyenteka inkomo tifohle but kuyenteka ukuthi kube into yamabomo ngekuthi bayakulaya so mangabe utawubambe mankungu utawusala ungaye ezulwini usalize tinkomo nembila ligama laJesu alibonga kufuna ukuthi wena sonke isikhathi mawufika embi kwaNkulunkulu lingise nangiyumthelisi lathi Jesu kwenyuka emadodza lamabili ayokhuleka ngithanza nani ngizaba ukuthi Jesu enyuka bantu mabawuthandaza bayenyuka njengoba esenyukile nje mawuthe emthandazweni awehleli uyenyuka glory to Jesus enyuka lamadodza enyukela endlini yaNkulunkulu kuyokhuleka make fika tothandaza uqala umfarisi kuqala uthi ke Jesu makayibeka le parable uthi and kuthiwa ema-sources athi it's a true story uthi Jesu umfarisi wema buqamama thothi wema longabi uyabona lokumavele nje ngemagunya baba uyangathi mina haleluya ngingona ngifani nanangu umthelisi ngoba ibeka la ngekhathi esontweni angifani nanangu umthelisi lo lapha yana nakulalela ireport babe lo sezulwini ngiyazila kabili ngeliviki ulethi report liBhayibheli lithi wajika wabiyela ekhaya angakasitakali indzawo shothi uNkulunkulu akawungenanga loyo mthandazo una into le kuIsaiah tono tiyasitha ngoba le pride yakhe yabasono lesisithe ebuso uthi uyathandaza kodwa buso busithiwe makafika lo mthelisi wangabe athi uNkulunkulu anginenzaba nomasho njena nje lo mnakethu nami ngiyakholwa uyangathi uNkulunkulu no wangangena embangweni wathi inkosi thethelela mina esono Jesu abefaka inkulumo lethi mawufika embi kwaNkulunkulu ungakhulumi ngebantu khuluma ngawe naNkulunkulu ne-desperation lonayo ngalo nkulunkulu lososembi kwakhe glory to Jesus waqala nje ngekuthi thethelela mina esoni liBhayibheli lithi wabiyela ekhaya angafani nekufika kwakhe kusho ukuthi Jesu abe-emphasize indzaba yokuthi your personal prayer kufuna ukuthi i-include la ikhathi kwekuthi uNkulunkulu kungenteka ngizindlile ngenteka ngikhulumile ngakhuluma kabi thethelela konke kuhlubuka kwami ligama laJesu alibonga ligama laJesu alibonga uthi ke makabhala Johane uthi uma sithi side sono sinemanga umthetho wethu la kuverse 10 la ku9 uthi uma sitivuma tono tethu lo nkulunkulu wasezulwini wethembekile futhi ulungile utasithethelela abuyasihlambulula Johane yena lo bhala kanje ku chapter 3 uthi akukabonakala lesitaba ngiko kepha Jesu makabonakala nathi sitawubonakala sifana naye bese uthi labanelithemba lalokubonakala sifana naye bathi hlambulula la ku verse number 9 ku chapter 1
uthi masivuma siyathethelelwa sihlanjululwe. Kusho ukuthi le party ukuthi lonelithemba uyahlambulula nokuvuma tono. Ligama la Jesu alibonga. Tono bazalwane tiyavunywa. Mangabe umphoqile lo mnyumzalwane waphatheka kabi, vuma kuye lokuthi umphoqile. Ungasho lokuthi sesebenza digital. Yabona mase sesebenza digital. Kutha uta understanda. Nami ngalapha ngiyathandaza uNkulunkulu, ngiyaxolisa kakhulu ngimphoqile sibanibani. So uthandazile kanjalo, hamba kuye. Mangabe umphoqile uyakhumbula ukuthi umphoqile, hamba kuye. Igama la Jesu alibonga. Ngukona kukholwa lokho bazalwane. Hayi kwekuthi abang understand mina vele njena njengosi yami nama ngathi ngadalwa uNkulunkulu man kahle. Jesu kufika kwakhe wefikela kutosusa imisebenzi yonke yaSathane. Msudonsa imisebenzi yakaSathane leni ubuye nayo la. Uthi vele abaku understand, asifuni uku understand. Siyala, we refuse. Glory to Jesus. Understand that Jesu ngoba iBhayibheli lithi asibe njenga Jesu. Size sihlabele sisho njalo. Mangibe njengo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus uzusho njalo. Asingakuhlabeli, asibe ngiko. Glory to Jesus. Mangakukhona lo mphoqile yani kuye. Mabakuphoqile shana ukuthi ngiphoqakele ngesikhathi kwenteka kuthi. Ungabinzi nako ngoba lento inje mawubinzile wena nalobuhlungu bufana nebovu uyabola. Ubola uhamba. Kuthi mhlazana uvula umlomo bamangale bazalwane uthi hawu lo mzalwane nguye mbamba ngabe kwentekeni azakhulume kanje. Ukhona lo munye kulenye imvuselelo uthandazela lone madimoni bayamthandazela bamthandazela uyasonzela nalomake utobeka sandla kulolone madimoni kanti madimoni ayabonana abona madimoni ayi madimoni yabona athi nje no lo yabona lona utodlala ngathi lo siyathi kona ukuthi vele bayasikhokha kodwa sisafuna kubukisa nganangu lo todlala ngathi. Lelijale balithandazelako lisukume nalethi thwabatalo make avele lo make amthi man ngenhlamba lematima kwamangala labafundisi lebe bathandazela lo muntu nalo make naye athandaza bethuka kakhulu. Lo munye wabo uthi waphuma wayawuhleka ngaphandle wangakhona ukuthi bamba ngoba umangaliswe ukuthi hawumake nawe bowula in the name come out athe madimoni asiphumi nawe ungakaphumi kunenhlamba lapho lokufuna iphume yaphuma nginhlamba bhaca ngaphandle yaphumela ebaleni. Ngiyabona amadimoni athi khokhani kosonke hlamba ngala iphume nathi siyaphuma ngala. Bazalwane uma sikhuluma ngendzaba yaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna site wonke kuye. IBhayibheli lithi labane lithemba lekuthi Jesu makabonakala batawufana naye ufuna bahlambulule kuko konke kungalungi. Ligama la Jesu alibonga. IBhayibheli ke lithi kulo verse number 10 lithi lothi ude sono unemanga ayine ukuthi uyaphosisa uphethwe nje ke manga. Ligama la Jesu alibonga. Masifike embi kwaNkulunkulu sonke siyatithoba ngoba kukhona uNkulunkulu lakukhulumako lokunye sikuthalalise.
Uyathi lokunye ubona sowushayisa ukuthi uyathi phela uNkulunkulu ukukhontrola ikhulumile ngangayinaki disobedience. Kulokunye akusiko ukuthi uyakuthuma uNkulunkulu. Mlokuphathelene nje nawe kusita wena. Igama la Jesu alibonga. Ngikhumbula nganye ilanga ngiyaphuma. Iyakhuluma eliphimbo lithi angithathe sambulelo. Oh ngithi mina ngibuka la ngaphandle ngithi ona angibuka angeke line yalo nanyalo. Mase ngihambile senginethwa sengibalekela imvula nginethwa ngibuye ngikhumbula hayi man uNkulunkulu ukhulumile ngangede nganaka ngase ngibuya kuma reasoning ngoba ngabe sengibuya ngibuka la ngaphandle uthi hayi khona cha ngiyeva kona ngesambulelo kodwa hayi ngiyabona ukuthi ngeke line. Kanti uNkulunkulu iBhayibheli uthi Jesu mase efikile emoya ingcwele utanitshela nalokutako usho lokuphathelene nempilo yakho lokutako uyakhuluma. Igama la Jesu alibonga. Mawungakamlaleli sowonile lokungamlaleli. Ngiko ke iBhayibheli lithi lothi ude sono hayi ungumcambi manga. Uma sithi vuma tono tethu uNkulunkulu uyasithethelela abuya sihlambulule asigeze. Igama la Jesu alibonga. Kuze kuthi kungabi khona into letaba semkhathini wethu naNkulunkulu. Sithi masithandaza sibe nesiqiniseko ukuthi lo nkulunkulu lesesithandaze kuye lenkinga yethu seyivelise enkingeni. Lenkinga yethu nayo seyivelise enkingeni. Glory to Jesus. Ngikhumbula kukhona into lethi telebe inhlupha. Ngiyacabanga ke ngicabanga ukuthi le nje yangihlupha lena. Ngabe ndaweni kanjani? Kuba nelive likhuluma nami lithi mangabe ungakathandazi lento wayicosha ngeke izihambe. Ngathi minawo. Uyabona ukuthi live la uNkulunkulu vele lisho njalo. Uthi konke sikulethe uNkulunkulu ngemthandazo. But angathi sibese siyejwayela nje ukuthi sikufunani lento lena ngathi ngabe uNkulunkulu vele uyathususela nje letho sithule nje etsini. Hayi ngeke. uNkulunkulu uthi khungele ivi lakhe. Lokhu lakushita la vili lakhe uthi khungile. Makathi kodani kimnine nonke lenisindwa imithwalo. Uma ukwesinza lo mthwalo ungedi naye uNkulunkulu kumele ukuthi uze wentele lokushiwo live lakhe. Ligama la Jesu alibonga. Nami ngase ngiyakhumbula ukuthi ha yini bakithi na kuloko. In Jesus name. Ngase ngithatha i-charge. Glory to Jesus. Ngoba akufuneki ukuthi kuyenteka ukuthi ngasesikhathi kakhulu mawushaywa dimo. Kuyenteka kunedimo dikushaye dimo dikushaye. Kukhona la dikushaya khona dimo uresponde in prayer ngemandla Jesus. Kukhona dikushaya khona ugcine ulingisa umuntu losanetho wabamandi. Yabona umuntu losanetho wabamandi, yabona umuntu mangabe imvula isaqala ithi nje imnetha kancane. Umkhanza agijima ngoba ugijimela ke ubhaca. But lo samandi akagijima. Uvela thambele nje akasana nkinga noma line kanganani. So vele uthi awumoseli kunethe sengimandi. Kukhona timo letiyethi kushaya empilweni. Ugcina ungasathi thandazela. Ugcina nje zothandazela athi Jesu mawubuye nje manje ngihambe nawe. So uthi yekele tsawusale intidlela la kimi. Sengiyabona ngani manje ngiyekele. Hayi bazalwane. Noma tinganani tinto leti kutungeletile. Asendeni lokushiwo live la uNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Njengoba eBhayibhelini encwadini ya maSpms kuthiwa dinengi yabona ngo34 dinengi tingcinamba letibhekelene emuntu lolungile kepha uNkulunkulu umkhulula kutotonke. But ngala kuphindze kuthiwe everything tell it to God. Cast your burdens unto God. Uyabona ukuthi uNkulunkulu ngalana uthi ndakukhulula kuko konke. Ngalana uthi shano phonsela la kimi. Ngimele ukukhulula kodwa khuluma. Msubinzisa ukuthi awusekunethe kakhulu. So utawubona uNkulunkulu noma uyangikhulula noma kangikhulula. Ufaka uNkulunkulu enkingeni tomsola.
uthi base uhambe umgama bese uthi hawu uNkulunkulu naye akasathinzeki nje angisaboni kahle ukuthi uNkulunkulu ngathi akasanginaki hayi nguwe awunaki ukuthi uthi 10. Glory to Jesus. Asivumeni intono tethu bazalwane la simdzabukise khona moya ingcwele ngoba moya ingcwele bese uyabinza mangabe uyakhuluma wena uphike kungalaneli. Kufana nekuthi ngalesikhathi singamlaleli siyamcima kancane kancane agcina sabinzile sokuhambela. Ubese ke ubona ngalokuthi masuthi hambela ushayisa nje le tihlahla uthi ngekushayisa kungikhona ubona hawu semshayise ehlahla iphi indlela lekahle kanti moya ingcwele sowubinzile ngoba bethu uyakuguide awufuni. Asibuyeleni kuma personal prayers and ask the Holy Spirit to guide us. Futhi simcele ukuthi ngikhumbute Nkosi la ngone khona nganganaki. Ngiko Davide bekathi netono lesengikhohliwe. Hey Davide bekungilomunye umuntu. Hey siyawujika jika masifika lena sinaboshongo. Siyawujika jika masifika le khawula bo Davide. Hey Davide wena waphila ngathi uphila ku New Testament. Waphila ngathi so ungala kulaba be salvation. Lendlela lobone revelation ngakhona. Igama la Jesu alibonga. Ngoba makavuma tono takhe Davide uyabona ukuthi Davide ekuvuma intono takhe abelula kuvuma tono. Ngiko labanye bamangala ukuthi uNkulunkulu yakhetha yini ngoba Davide wona kakhulu. Sawula kwaba ukuthi nje bese uyothatha elabathi danga kuthatha. Kanti umehluko walabantu lababili wathi makabutwa Sawula wabhaqa nesiquku wathi ngilabantu. Kanti phela yena in charge nguye lone authority ekubatshela ukuthi indlela yasimakathi ithini. Davide wathi makakhutwa wathi ngonile kuNkulunkulu. Wambatha emasaka ngiloko lokwenda uNkulunkulu wamthethelela wehluka Davide kuSawuli. Indzaba yekuphenduka uNkulunkulu imenda athi anginayo umuntu wenhlitiyo yami njenga Davide. Hawu usho lo Davide lo gangako lo sabulalise indoda wayibulalela ngokuthatha umkayo. Cha uNkulunkulu buka kuphenduka. Ligama la Jesu alibonga. Kukhona abantu lothola ukuthi bane pride abahlebani futhi abadubana lethi nje bane pride. Uthola ukuthi le pride yakhe imvimbela into letinkulu azamangale ukuthi hawu ingani bani uke wangathi uyabhayiza ungena emahlathini nangu so uhamba embili nangu asetshenziswa uNkulunkulu. Mina uNkulunkulu ngiyekelelani nje nebakithi uNkulunkulu mangele naye umangaliswe ukuthi le pride ngidayithini lengaka. Ligama la Jesu alibonga. Sesiyathandaza abazalwane. Enhlitweni yami kubekwe lenkulumo lethi sandla sona asikafinyetwa. Nasempilweni yakho, nakufamily yakho, nasemsebentini sandla asikafinyetwa. Indlebe yasimakathe ayikho nzima, ayikavaleki kuthi ngede yeva kukhala kwakho. Kepha sono ngiso lesivama kubanga tinkinga. Asivumeni masifike embi kwaNkulunkulu in your closet usathandaza umdumisa uNkulunkulu ubuye ukhumbule ukuthi Nkosi igeze athi umhlabeleli mabala onke angcolisa umoya wami ngihlanze kuwona namhlanje. Ligama la Jesu alibonga. Akungabikho lokungangivimbela ukuthi mangithandaza umthandazo wami ungafiki kuNkulunkulu lekuthi sono sisemkhathini wami nasimakathi. Asivale emehlo sithandaza. Ozinikela aphathwe nguye
uyamqobela nezitha nikela osinikela yazikela aphathwe nguwe uyamqobela nezitha yebo-ke nawe yebo-ke nawe ongakakholwa uyabise senhlanhleni lomusa longaka lomuso ongaka sewungathola wanele konke lomusa lo babe wethu longcwele egameni laJesu lelinemandla siyavuma Nkosi kuhlubuka kwethu ngemicabango siyavuma Nkosi kuhlubuka kwethu ngetendo siyavuma Nkosi kuhlubuka kwethu ngekukhuluma siyavuma uNkulunkulu kuhlubuka kwethu ngekungalaleli babe wethu lothandzekako siyathandaza akungabikho uNkulunkulu wethu longcwele lokungeme emkhatsini wethu nawe akungabikho lokungenta imithandazo yethu ingevakali kuwe siyathandaza uNkulunkulu wethu longcwele kwathandaza indodza lengumthelisi lebeyatiwa njengebantfu labatoni kaIsrayeli bebatiwa njengema-outcast kepha wathandaza weviwa emazulwini siyathandaza uNkulunkulu wethu longcwele siphe inhlitiyo lethobile siphe inhlitiyo yekuphenduka siphe inhlitiyo yekuvuma sitishiye tono sibuyele kuwe uNkulunkulu lotsite Nkosi utasthethelela buye usihlambulule sihlandwe emoyeni glory to Jesus emabala onke langcolisa umoya sihlandwe kuwo siyatinikela Nkosi evini lakho siyatinikela entsandweni yakho busisa Nkosi bantwana bakho ungenelele kuloyo naloyo asakufuna asatinikela kuwe